2001 aninkan jai kathar ke government secretary lu kalima siam mojari hanse MP Biren Singh inti entela tumba thom bhutu the pindra tumba thom kolomata governor par hang det dak hemtek pinai pu tok unlu mati tok kalang jolo tok de jai kathar la na ke re karbi customary law bunai gang pa me malang lik hopo danju angka nili tumbange kar customary law mujai silong se bang thom koloni circle lok se muja ke mujai silong bang thom te bang ko ana leader la daga sidong nili tum langoy customary law bunai de la tangte hemprek longpo itum law pachu na lang ko se jai kathar ni je mat new conference holong se gitu alang li record lapu Aga phi bangkala dak pachun customary law pachun jesi alang le hoko koreal transfer dam jilo boro fan pinang ji borolen pinang bukolo ada bang support kada support brand sing tita la fan tar aru relang brand sing tita dilhi ji dam de det bang hada borolen long enes chingwai don rong hom ke dak le pinang pudun kolo ta kada sa suhi gitu anak ke jong du angka borolen dak BLT tum karal big lo hagrama pen brand sing ti ror hempen wang lo thirlang sandak lang jo ni tigena sapolun lo karbiang long dak hulus tulong le lu hodak sel lu nak wasit le jo ke brand sing ta reset lo bu amek yang shot kali le ison ge pik lo la puyo la ana pawar ke dohut ninggalang lihang hele non retire to add a pawara koloma velu pus hempe ke anji puke van velu da ke di sini ha la sinon nang litu mahang nang patek lo mi ong shot lo regional party non mahang patek tu lo non nang litu ma party long sin litu ke doa na rata nang litu phan support po la anak ni study din elo la lang li jai ka thar phang ke